Dobar dan, danas ću vam pokazati kako zaključati neki folder, na primjer, evo. Znači šta vam samo treba, ali bez programa. Samo trebate ovo da kopirate, ali će biti ispod. Što kopirate, da. Ja već imam pa ću malo. Da, ali smo koji će pokazat ću kako će vam u Notepad i to sve paštujete. Sada nađete gdje piše type your password i upišete i idete na biblioteka i spremite kao i ovdje upišete kao i već vam nađete spremite upišete kao šta i na kraju obavezno točka i ovdje spremite. Kad to spremite vi ste dobiti ovako nešto. Evo. Onda vi to priznate 2 put i dobite ovako nešto. Naravno, ubačite biti žuto, jer ja sam tako neki tekst. I onda tu uđete i stavite što hoćete. Ja ću tu tutoriala, onda ću vam pokazati. I onda kad dođete uđete, priznate ali ako hoćete da budući samo to priznate šifru kad će se desktop. Znači to je jednostavno, naravno možete i dnevno